Яхшы дип читтә калмый беркемдә. Шахматы – это интересно и для головы полезно. Шахматы – это обучение, шахматы – это развлечение. Это множество друзей, вместе с другом веселей. Chess is the best game in the world. All people play it, young and old. Six, chessmen, king and queen. Pawn, knight, rook and bishop. You must win. Hayırlı gün, hürmetli җитәкчеләр, кунаклар, укытучылар, балалар, исәнмесез? Без бүген Саба районы Ялашта урта мәктәбендә шахмат зонасы ачу тантанасына җыелдык. Рөхсәт итегез, сезне шушы уңайдан барыгызны да үземнең җырым аша котлап китәргә. Күрешті қабаттан, жылы хис ашқана йөрәктә. Йылларға тиккемнәр ойлары, үтелгән сәгатьләр бигрәктә. Кудайдан сәгатьләр җиткәндер, иншалла күрештек саулыкта. Яшикче, җырлашып, гөләшеп, үтсә иде гомерләр муллыкта. Жырлашып, гөләшеп, үтсәйди гомерләр муллыкта. Яңара искергән хәтерләр, онытылган вәгъдәләр яңара. Айларда йөрсәк тә торсак та, нәтиҗәләргә ирешергә ярдәм итә торган фән ул. Шахматның безнең мәктәпләргә керүе бик күңелле. Без һәрвакыт актив спортка, көрәш, футбол, хоккейга игътибар бирәбез. Шахмат ул интеллектуаль спорт. Бу уен уйларга мәҗбүр итә. Нәкъ менә бу тормышта һәр шәй кирәк булачак. Biz bu вакытларыбызда биредә рәхәтләнеп шахмат уйный алачакбыз. Шу программаны кабул иткән барлык җитәкчеләргә, хөкүмәтебезгә бик зур рәхмәтебезне җиткерәбез. Хәзер, хөрмәтле кунаклар, шахмат зонасын тантаналы рәвештә ачу өчен лентаны кисәргә рәхим итегез. Большой ее сделай, чтобы косичку можно. Ладно. Sen hadi verin, lentler alanlar, sen diyor musun? Sen varsayın. Ne var? Seçim sırasında kaynaklı. Хәзер сез Саба муниципаль районы башлыгы Рәис Нургали улы Миннехановка бирелә. Рәхим итегез. Birleşen hayırlı günler, hürmetli bağlar, kutuşlar. Bizim elektriden olsam da indi şu bulgurunu alayım da münşa orunları var. Münşada bütünüzünde şahmat buldum. Ben şöyle İtalya'da buldum. Elektriğin burunga şunda yok. Yol yerlerinde şu vakıttan uşakmı. O bizden de girişetine, fikirlerine bir kadını tutatırgan şıgıldı betirek gerek. Benim bütün servisini seçip oturganda o aytaydı. O aytaydı. Vakit bulsa şakmı tani? Vakit bulmasa sanlarını bilemdik.
Boş miyi o tendege şu müşsılar 20'şe yigirsin iken yigirip bulmuyor bit. Boş miyi de şöyle. Onun için vaxtımız var iken indi menin desim ki şahmat bana tübel annidir, ana her vaxtını məqbuzak tutturaya gerek. İndi birinci şey o indi bir de bulmasa kitap okur. O her vaxtını tendege hareket tübek boş miyinde de her vaxtını hareket uğratıyız. Onun için bizimizin boş miyin işletüde şahmatlarını bizden bulduruda biz rahmat bizim deputatımıza onlar takdim ettiler. O bütün rayonlarda inanılmaz parçalarına başlanıyor. Bizim rayonda burası antı biri. Ama biz rahmat bizim rayonumuzda da zorlaşın kirte bizlerin kutlayıtılarına bulunan tavuşlarına sizge gelecekte şunda yok bularga ama sen şahmatını öğretelim. Ağzı şahmatını gelecekte ama karşı sizinle oynarsız da bir tutup kalan turnuva uzdurabız. Как росмистер, o sizden birlikte şahmatlar aşağı oynayışarıydı. Yani kimler İşkuttan şahmatlar matbuyatından aramızda vardır. Ama karşı bir matbuyatı olaydı. Benim edesim ki biz rahmet biz özür respublikamıza şunday gelecek bulunturunda her vakit kaygılı o bizim bağlat bakşalarında mekteplerde iş kazandırı, remontlağı aynı bizim şu binanı alsak özümüzden bir jilin tiyesi yok diyen gibi. Ama şu vakitte o sıfatlı olup dursun için milyonlarım akça. Dolayısıyla o özümüzden предприятияларыбыз yaxşı işlemese, öğretiz buluşmasa ondaki hallarımızın tunuşka açması. Şu binalarımızda bizim indi binalar var, gelecekler bu bağlar, şunu grubu seçecekler, iyinde gelecekler yatırmışlarında şimdi talep koyacaklar aralar. Şunun için birisine birisi bitirse belli, birimizi anlaşıp, ihtibar edip, birimiz hürmetler. Сөзді Татарстан Республикасы Дәүләт Советы депутаты Якташыбыз Марат Ибрахимович Халиевқа береміз. Огромное слово, конечно, благодарности главе, Раису Ильичу вам за то, что вы с детства прививаете культуру эту шахматам, и такого нет ни в одном районе у нас в республике. Это 19-я шахматная зона у нас в Сабинском районе, вот, которую мы открываем. Я надеюсь, все школы будут оборудованы. У нас еще есть август месяц впереди, чтобы все обещания сдержать. И шахматы, они встречаются в жизни. Вот это, что на этой доске, так и в жизни получается. Чтобы вы учились играть в шахматы, это обязательно пригодится в жизни. И чтобы район, все мы, Раис Нургалиевич, ваши педагоги гордились вами, вашими достижениями. Они вам везде пригодятся и в жизни дальнейшей, когда будете уже семью создавать и работать. Это всегда вам фундаментально сейчас то, что вот шахматы вроде ничего, но это большой вклад будет в ваше дальнейшее развитие. Учитесь, дерзайте, и чтобы мы гордились вами. Спасибо. Hörmətli Rais Nurgaliyeviç, Marat İbrahimoviç, hörmətli kelgan qonaqlar. Bugun endi bizning Yovlashta maktabida o'zinchalik zo'r bayram. Bugun bizning maktabimizga rayon yetakchimiz Rais Nurgaliyeviç ham Tatarston Davlat Soveti deputati Marat Ibragimovich shaxmat zonasini ochishga keldilar. Albatta bu ishroqligina tugul. Chunki bizning bolalarimiz endi shaxmatga o'zlarining muhabbatlarini berib, tirishqalarini qo'yib, zo'r natijalarga erishdilar. Shusha fursatdan foydalanib aytasim keladi. Rahmat, shunday shaxmat zonasini ochgan uchun Rais Nurgaliyevichga ham Marat Ibrahimovichga, chunki bizning rayonimizda ko'p turli sport turlari bor. Ammo lekin shaxmat o'zingchalik sport turi.
Ул акыл ярышы. Ул баш миен актив эшләргә этәрә. Һәм алдагы тормышны дөрес планлаштырырга, яшәргә, эшләргә өйрәтә. Шушы форсаттан файдаланам. Рәхмәт Рәис Нургалиевичка безнең мәктәбебезне сайлаган өчен, безгә ышандырыш белдергән өчен Марат Ибраһимовичка. Бу инде безнең тарихыбызда беренче тапкыр гына шахмат зонасы ачылышы. Мин инде ышанып каласым килә, без мәктәп коллективы белән алдагы тормышта инде зур чемпионнарны әзерләрбез дип. Барыгыз өчен рәхмәт.